Shubor nakaslem jong unausan hima. Haka Hendru tarik uyayong kaseng NPP kalayo ban penlong ya kajingalang pat ba hamau jrong dingkan tho kasnong kabahap hapo kasora konstituensi. Haka ni kasngile adon lang ringkat ubak Presiden Tensong State President NPP Meghalaya State Unit ba lamprang bala MDC kamau plang ding ye ba Kennedy Krim MLA barim kamau plang konstituensi ba Donovan Karwan lang MDC barim kasora ba Rabok Tensong ba iba Alan West Kharkongor. Hakati jingalang nakaliang kinong yalam kaseng kilayo ban batay kikam kibabun kibaka sorkar kabayalam da kaseng NPP kilayo ban le hakini ki Hendus nam baladap nakabenta ban kentiyo ikajala haki benta ba pher bat hakaju kapor ban panjing kershan nakabenta ka kertong MP banekun naka Wan Shillong Parliamentary Constituency ka Dr. Mazal Amperin Lingdo ban yo uso ka jingjob. Nganya tu ia pi por bangiyeng election por ngidang ia join nengkong ia ka NPP ha UR hajarkan pra ka jing ia keren ki pajba ha ka to por ka bomlong su ban ia keren ki ong ba do perston ula klebe ule join sa ka NPP nak ka kongres ten rei aneng layo resol aneng layo job ka NPP kayo kat kendai seat hakato kapor bat ngila banyak tau sorkar senrop lang bat kiwei pat ki parti da kabangi i no syadin ya ka parti kongres ar hajar kat pra hadu ar hajar ar paulai ngi pendep ya ka tem ngi trei ya ka kam bat hakalentiat ke jing trei ke jung ka kam ngan sujer ke teng tang ya ipoin barit bapin kan mau kabanengkong mi ke isu hathem motor ke jing ya syok ke jing lempat ke jing huri ke jing hura ka bang mi thui thau su bat hadin jong kata nakaliang jong UCM nakaliang jong ang yesim garai bangin thau ke komiti ke begerbang namar ngikwang ban weng no yakitu ki perlok ki jongi ki basa hang tu habangi ong kathem motor syakawai pat ka jaga te habang le sedang dia kata kitu ki perlok ki le syakut mentar kadang don po haikut ten rei nakaliang jongi ngila sim yakarai ke barang bang balalong sa kumnu ru ngikwa ban penken riano namar katei ke jaka kadei ka yauba ka yau kentang jong ka jaj benriu uhen yau tren ka bangi ong ke yau do te ngilaya rai kumta ngangets kem dala dep kan election ngin sakhot ngin syong biang bat kitu ki perlok sa sisin bat endang ngila dep kata ngin sapen ken riak no bat ketu ke jaka kapadon hang tu ke mangi kinong rep ngila juya mat ia kecing tang kecing skosi kecing syak pendik kecing syak pensitom ke balai paujat ke balai poskin ngin sapen temai ia ketinggi jaka bahkan long kayau kapadon burom kabasingan kabangila ru kamtam ban yayat yayeng keluj mensim menski menmet siteng met siteng yong klem don shu kajing ting kijing smej kata ka bangakwa ban ong yapi ka bahak kajing sisa haka history jong ka mekla jungi mdon mano ru ki parti ban nut ban kta ya katei ke subjek pedeng empat don banut mano dei haka parti NPP haka sorkar ka MDA 1 ka bangingi keren ki bangingi simti ngilala mentaban ya syaprang ya kani kata kadai kebenta kebenkong kebenta ka baar ka ba mjodon mano banut ban sim ya ka isu bat kata ka isu kalong ka boundary issue hapdeng jo ka Assam bat ka Meghalaya dei hakapor jongi na dua arjat kat prakat kendai bagi sedang bandon ke jingia kendu barobor hapdeng Chief Minister jong ke Assam bat Chief Minister jong ke Meghalaya lada pipai din arjat kat pra shantai syadin
Pino i ba kejingi kendu ki chief minister kakut tang ha kejingi di sya sngau ba ban ha ka bakadu nang taki ong to gini maintain ye kata ka status quo rei hapo ka jingelam jo ka NPP nakaliang jong ka Meghalaya ngi ong to ngini thau de ka committee ke ban in charge de ka minister kumju nang tai nakaliang kasam kitau de ka committee ban in charge do minister te ka face ka banungkong ka benta ka banungkong iladet bat ka badang sa mentade sa ka benta ka baar ka langpi area ka badang sa nang ta syusyu ka block 1 ka block 2 ka badang sa ka psiar ka khanduli ka badang sa ngin sa pendep ia kaniru ka isu ka bakrau bat kabaton ke jingmut hadu katakta lengba jong ka parti NPP kata kadai ka kamba kamsan kumbang ong ye pi ka ba mjudon banut manu manuru ban kata nang ta syusyu ke kabajia menelai keren kiri orang ba ubak Kevin ula batai kamtam ya katu ke CAB ar hajar kat kendai ngan ye thu ye pi dei UCM ban nga ki balum balang ye ki parti rit barok hapo North Eastern State ndai tang Meghalaya ha North Eastern State barok ngilum lang ye ki parti na Nagaland na Mizoram na Tripura nang te na Arunachal Pradesh barok ngikot hang te hapo gadi hapo kejilam jong ukon rat sang mang ye syong ya kata meeting bat nang ne barok ki parti ki akhir lang ti hak tok por idang syaj idang klanyi Dr. Don Kuparoy ngakan mau isim bentalang hangta bat hak jing ye keren namangi persya ya kata ka CAB namar ba ka sorkar BJP ka wanra ya kata kabil haka jing persya ngan yotu IP haka bakadu kineki political parties baro nang ni na North East hapo kajialam jong u presiden ka NPP u Konrad Sangma ngiyalek lang sa Delhi ban ya kendu yo prime minister ban ya kendu ya home minister ban ya penbek ban pensengau ya kejing persya ki pajba ka Meghalaya bat kumju ki pajba jong ka North Eastern State nalor nang ta hadin bangelet meeting sa Delhi ngiyak hot lang ru na Meghalaya nga ajumut yo CM ngong tong ini khot kerpang ya kiseng bahalang barok bakin ya wan lang sa Delhi kenang bangin lay kendu yo Amit Shah badia Modi hangtai Delhi bangin ya keren lang namar teng kila ban ong lese kisu thok laningi klaim ya keren laningi klaim sim serious ya kini ki isu ngakan mau hakawai kamit ngi kendu yo Amit Shah bat barok kini kiseng balang pikeli ni kiseng balang bro kiawan ko masawut sanwut nakawai ka seng gejoki ngi kendu ya Amit Shah hakapor siteng senya ban ya keren ya kadang isu jong ka CAB bangi ha Meghalaya da lei ru nginum ailat bayok kakta ya kalawai jong kacaj benriu jong kirit pa jongi bat kasi bat karu bat jaitia kata kadek benta ka bangi keren ngan syatu epi ka baskontonat ke jubab nau home minister ha kata kami kalong kani jaj papilaya persya hadu kani ngiru na kasokar pedeng ngiya eksamin bahana dong sedong kae ka ba ngamut ban ong kalong kani wa Amit Shah ong wat khuslai ya ka Meghalangin pelajnok namarba pidon ka an ka bakerpang bat katangi ong ka 6 sidel bat katangi ong ka district council don bok bangi ha Meghalaya ngi don lightly ki district council Garo Hills Khasi Hills Jaintia Hills bat kabalat naka area jong ka district council ngan ya thu ya pi ka don tangkum baar persen bat ya kata ka jaka kabalat ngi ong ka European Board kum kate ke area bahap apo sekretariat katu ka lait no kamhap apo ka siksidel lait nang ta ka polis bejaru ka hap hapo ka European Board lait nang ta baro ka hap ha ka siksidel
kabamut hakadis kausil teke area kabahap hakadis kausil kanekaan kabakiki propose kam trei kam hapo Meghalaya Mdai tang ha Meghalaya mdai badon 6 schedule tang ye Meghalaya haki wei ki jela ki badon hang ne North Eastern State ya ka 6 schedule kitaru ki ya lak kata kadai ke kamba kapsan kaban nakal yang ke parti ke jongi ke bangilala badha kapor bagi pas ya katu kabil ke amendment bangiyong bagi pas hakatu kapor ka akatha ka keren namar ki penmi biang ya kata isu ka akatha ka keren ka ong sar yau speaker ngas ngau burom baka sorkar kala pediang ya kajing keren ya kajing persya ki pajba Meghalaya ba phi pelaj no ban pentrei kam ya kane ka CFA hapo kejela Meghalaya jongi laj no itai R% ibahap ha ka European ward te ki ong hana balei baka akatha hana kayap support ia kata kabil kajing support jong kadai hakata kanong rim bahadin ba kata kaan kila penrum ban nempen trekam haka 6 sidel syuaban pas ka akatha ka ong ngaru ngagersya ya kanika bil ban pas namar ba pilas ngap ya kajing ud kajing nam kajing persya ki pajba ke Meghalaya barok lai teli ki diskausil ka karu khasi bad jantia kata kadai ka isu ngoong yapi ka bahe haduk kata-kata ka badon kam haduk kata-kata bad na kata-kata mentang ngimdei banting ban sme namar ba kajing don juga diskausil kadai ka ste ba ia ka jaj benriu jungi bat ia ka jela Meghalaya jungi barokawe ngan yo thu yo pi hadin kata one collection arhajar atulai ong ubaribar kajing shalan temau jungi ka bisir kai ba kadai kajing sha hanre nganga ong yo pi ngi habangi yang election ngi habangi shim ya karai nong kong ngi pendem hau tu nong bu nong thau nabala da kadai kamon blei kan mau bahau upai ba unum yani pila ban medur hau ar hajar ar pulai ngiyo ar pun reusit nakakat kendai si bad hadin jong ubnai me badang sudep ong ngi ba Kevin ngi poi menta ar popra ki MLA ke parti NPP balai pila ban keli ba uba keben bat uba paidang bengi ong ba bantai dor lengdo ki ban join no sya ka parti NPP ki yo i yakine ki kamba di kamsan ki yo i ba pleng gani ka parti kayen na kebenta ki paj ba jong gejala begala jongi barokawi ki yo i ya kata tena kata-kata ngamut ban ong yapi ngi nakaliang jong ka parti ngi penyeng menta ka kenti ya i Dr. Amprin Lengdok kum ka kertong jong ka parti NPP ban mikmat hangtei hakayeng dor barba ha parlemen ngatrai piket mau bah hakate katem ka baladep hakate katem ka balalekno ngi klem penyeng kata kadeu ar hajar kat kendai ngi ya support lang ya u kandidat u babu nakaliang job UDP ten race new bok ngim sem la job uba Vincent pala ten ray menta ka kenti ngi penyeng da i Dr. Amprin hadin bangi yoi ya kamain rangba jong i watla ilong tang ilong kemi nrei kebriu kabanut ban keren ban yeng ban yasai ban yada na mentakabit kabiang jong gajaj benriu bat kejela Meghalaya jongi barokawi tengas ko ban ong tanggawi mapi kilong kemi kilong pa kamtam kilong kemi ngatrai kumba ong iba Kennedy menne kani kelade ke record kasin ke benengkong nadu bangiyo ya kejela la jok
bandon ki kandidat kentai ban yang MP kadeka sen ke benengkong batongin penlong ru bakan deka sen ke benengkong bagin pa ya kaneka long kemi bakan long kan nong mikmat nang ne naka konstituensi jongi kata kadeka bangakwa ban kerpat kepi hagaru hills kalari pa artem ya I agata bat kadele di job sisen kan long katem kabalai tengah kwa ban ong ya pingi nang ni na shlong parliamentary conference tong ini ai ke jingkersian ka papura ya I Dr. Amprin Lungdo bain yo ya ke jing job ka badon burong bat ka kular na kaliang jong ka parti jong I kolong ngin yai pene ngin yai pensa bat ngin nang yada susu bat penskem ya kiriti ya ki dustur ya ki niam ya ki rukom jong kajat benriu jongi nginam ailat ngai I ya ka manifesto jong kane ka parti BPP mendin kidang penmi ngiyo I hang tu beki ong ngin yakun banwara ya ka artikel lais pa nyau pawei ki kwa hana ban but din lani ban but tik kumbale kanagalan ngangakwa ban ong ya pi kitu ki banang ki bastat and the village cek hagi mobile jong pi ya ka artikel lais pa new paway don kanu page nang ta page ya ka 6 ka don kanu page namar pi ka kot ka badon tang si page ar page ya ka tangi impat ong madega kot tengah kwa ban batai ya pi baka artikel lais pa new paway kampalat ya ka ar page ban ong bahame khala ban le kumta kat ba kanek ka benta ka ban riu ka bangi ong ka district council download hang tu barok ki close barkhot ki download bat ro ya ka subject jong ka diskaut la ai hang tu bakin pek ya ka kendeu ka siap ngingi don bok baka kendeu ka siap kalong ke jongi haki wei ki jela khamtam sate seridikar ngan ya thu ya pi mjudon rikenti mjudon rikur baro kade kiriso karun hanre ngidon bok ba mangi hangne ngidon laka jong kari kenti teng ngidon kari raj teng ngidon kari sem teng ngidon ka ilaka teng ngidon pada dakakur kabangi pendonkam bat endai bagitang mengi pendonkam ka hok long trai endem don manu balak ban kata ya kata haduk bandaya kata kadai kum mengoong ya pi kabor jong ka district council kini kilok kibaong ejaj benreu ladi kiwiat wan biang la syajasi skau bahakeli kadai lada PA jan bereu belai pim ongin nang pen klan cucu ke diskausil namar haga diskausil ngong pi ke subjek kaladon nang tak ke subjek nang tak ke hiar pateng ro kadon banyo pateng ro kadon kaladon nak ke seksiden dan mereka supen talang ya kejimut berkat jonga imat kejingkwa jonga ke parti temai ban penkela ya ke diskausil syaka artikel lais pak new paway nga imat kidon la ka jong ke berkat ke bahasa din bat ke bahasa lenden anda nga berkat bah ngasut nang tip 4 slem nang tip sen bangam tip ba pleng I ba arden ba semut upersen rang ba jong BPP pleng I ajaj iki kun sajaj ladi sajaj la jong abut sajaj ba semut ka ba biang kata ngam ong ka ba biang kinu ba ajaj pa ngatrengan ong ka ba biang manu ba ong ban ong bom biang habu khasi hite mo ka kente do khasi usen rang ro do khasi ten le yu nem sko per ngam sko per tangka we kijing per sngap hai kan ni don tangka we kijing per prisong nong rim ya kan ni ko kilok keme kilok pa kolong serius lada jia namar pi lada imsa oba prostun ajat ten song biang baik hadu ars pa lais pas dem uba do prostun yang no ilok uba do prostun ong no inyap no kajat kahiat pateng nak kawai ke pateng saya kawai ke pateng
Hakata por kay banjia. Dejaj kami dejaj kepan. Arpateng, tang arpateng ke bamaba. Tang arpateng la ban poi sya kajing ya songkha songman ke basang. Mano ban yada ya kata. Mano ban persisya ya kata. Nganga kuat ban keli ya kini kirangba. Waras kawai seka artikel. Waras kawai ke artikel bapin persisya. Bagita ki ba ijai kpa ndai siu ba ijai kemi hadin ar pateng lai pateng ban laj na ka songkha ka bangi ong ka songkha sang kata de gebama kata ngau pi de gebama tingi hap ban perkat sani baya kini ko kilok kemi kilok pa ko ki khun samla. Oh bakal air bekilait ban kawang keleng ke perthai bat man ki konsi bekilait maki ubaro uba pop sudam don we uba bit uba biang kilait ya konsi jongar ki kenter mlok suri keren uba kebin nuang na haman gini ski ke wadang ne hanau uba kebin bomlok tang maki balong ngakwa mapi nang ne na sora ko si nang ta nang te na mau plang mo lei wa jing tip yikini ki sau to li ki ko si khelei wa jing tip hato ki nong thep bon jong phi ki lidar jong phi ki rai kho na ki snai ka bama ka long ba habiat no de kijan mudur nang ne na mau jerong ngini yakit pan ngini yakit tiar ngi kitar ya de ka gejat seslong tang ha ka kerteng gejat bereu long mo ka ba e ba ngade thu bi ka ba e ba namar kide gejat bereu imat ban reu spa rumlong imat banduk rumlong hiu bereu spa kiong na uteu mentu ledung nok sono ndaduk rimat kin ong kane kenolute kenong tu mukut to yo husiar bha ko kilong keme kilong pa ki kun samla kamtam ki kun samla haka gerteng gejaj penre kumla keren ke dikir orang ba pisngau kum kabadai renga kwa ban ong ya pi menta kasgi kapor kadang don hadok kakat kendai tarik mestep wat pan lei tebut lei wat jing tip shwa bad apabila lei wat jing tip na ka konsensi jongki kibla long emeli lei wat na ki hit jing tip namangan ong lei wat nu ba prostun don jemut nu ba kebin don jemut ujok te habab hipi job menta piong ba prostun bomlong ubah kebin bomlong long tamapi menta toya hingni lewat ye jing tip nang te na nong krem konsesi le keli tang chis pangut yen gibril latip ar hajar prangi long melelang ban nga arjar khat lai long melelang mangat ban nga ba arden don ki perlok ki boong hang te konsesi tang iwei ikamra school rumpat warang tenya keren ya kai ejaj benriu pi ejaj benriu hakadong kadong rim menin ngadong la de ejaj benriu sedang na rempeye kerempeye iu kata sikme kispa to se long ka wei to se wat kene ka jaj ka khom bali pi kene ka jaj ka khom bali pimya pim ong peman ko khon ba e tom bet mo kene kelenti ki men shwa ki long shwa ka jong ni kila penek kil pesat to singin ang pesken wah ko apan ban sim gajat ka khong habangat ki khon ngan thu ok ya pi ki khon junga ni ka duk tau badu prostun ba u ba pau nam lut brok het ka me khlea te ngiring ko ajat pi papa sapi manu pi ki khon ba pli ki ba pas thu ya kalawai sgau kha nyo yu ka han re kim tip deka kamram ukpa berka kemi kibat pensyai yalam bisa badai wat mudur takatase ba ude ba paunam
wadong setang ba ni kan papa jong am dor shu na do khulung kena hadu kitemen ki thulut mungkin sekau khanya ngata kamlong ni haban bot ia kelenti ke badai ngana kata daw nga keliji keliman kesngi hakanu kan nongrim pieng hakanu kan nongrim piwarna kalais pa nyo puwei lapidon kenong rim penpau yang sisa wat ialam bakala yang kun samla jong gigi bepri hana lada job mengingin aikam aijam pejo bisa bom snong pejo sabom snong akan mau ngila election don kawe kapur ngani metu kata election kadai kadang dai kaju election lang rem konsosi don uwe kandidat ngatu epi ani kejing kluj kata election arjar pra kabom long subari keren udon we kandidat ubah haka kali jong unya de gypsy utep de ka form sikit ka form tin ro katai hana ka standard form man ai kam ro katai hana ka form yap lok ro katai ha ai kata ka form so bale pasanya hurang basnong bat ngan ai ya pimare job ngan ai pispo hajar ong itai lok karena kefoman ong no klik ong kurang bas nong sain wat ladi lok jompi penyap lah penyap si por baju aspo hajar penyap lah penyap perkat kong kata kepas kong si kolong bahidon tiki banget kumi kataro don ki banget kumi kataro tedang tahan abang pensione saing gede ke pomtin Maria nyebut mentak ski wan o siye jong alasai kumba ar hajar teli ke form ai nang ta cucu sakakam pe ya pi ke nega standard form malitrei hapo DHS hadia metu hakaleng sim gede ai kadur arteli bla bla kunta por khot pasai tenang la job sengau bah wan sim yak appointment order Maria Dep nyebut PE kenuksa kolong kani ublei bestar ju penjob kelumari ke beriu hukum kita namar ba udang yu tau beriu ba ud kelak bamut dei kata ko kilong kebe kilong pa PE jonga nagadao kapur kamsa ngahapan mare sakawipat kata kami ding kumangong yepi tongin yami nang ni long ki preu ki bacai-cai long ki preu ki da perkat laisin sausin bat percai lem ya kani ngamwan ngi ke partingimuan hane ban ben breu rei ka bang nga isir kei ya ka jing pesau thuk bakla kham tam yi ki khun samla namar ke program jok ina ke sarkar ngopi ngakata posdem golong meli ngimla ban ong ban aikam no yaki wei pi wei kae ke bengila ban yarap yaki bakin yeng hala ke jong ke kejat kan mau ke parti NPP ha kan ke sarkar ka FDA ke baar ke bengilam ngan ya tu ya pi kae ke bagi pas ke budget jong ni madhangane ke bagi buk kerpang yaki kun samla ki badon ka sap kapong hala ijong ilain ibangi ong kata ka skim CM Elevate nilamang kerpang lais pak klur ya ki bakung kita ki kun samla kente senrang kibadon kasap kapong ali bentamna badya kanengin penpriang pajba ngin sa penpriang pajba ngilade ban launch kane ngilade ban sedap hau benai baar mare kut ka assembly bad mentangin pentrekam ya kani dang ong syukir orang ba mene ka fokus ke bengi aisan ja katungin betek ki SSG ngin mang pisah kerpang mentanam tak SSG lais pasan poklur kebangi mang kerpang ikilong keme bakin nang pen klan cucu ak SSG joki bakin nang la bantre kamha kita ki plan jongi nakaliang ke parti nakaliang ke sarkar bangi kata kadeka kam thok ka kam syukur kumango ogipi ngam kwa banyalam kelumar banyalam bakala ya pi kilong keme kilong kepagi kon samla tenakra kedau ngakerpat ya pi mi nang ne pen priang ya ke kubor
Bat kam tam tungin sneng iki kon samla jungi. Kiba teng teng da kata ka jing sngau. Haka kerteng kata ka jaj benriu. Sngau kuman ong. Batang haka kerteng ka jaj benriu kalapiang. Ngakan mau don hakiniki snem ar hajar kat pra ajar kendai don kineki seng niam kibeli yalap niam keleng kiba persudu bekla kiba hana kepertekan kuno don kum kata kile lam niam pun hana kepertekan kuno kaba ar kyo hana waju shon dud da adhar hana wat iki pik riki thang no nang ta kile sarom dei hasnong le sa sabar snong namar balai ba isi bansa bagi bapo namar maki de ki bahok nasen ki klung ki bapli ki belais dem sos dem ki bom tiplem ki me ki pa ki alam ya ki seklau kai ke bajia ja ki mentah kai ke bajia nga jaumat na mentah jongki namar ki me ki pa ki lakum nget klebi haba ke perthei kamu ai pila komdo pila de lut ro ki jing don jing em bro na kata-kata orang kepen ken mau mentah namar ga isir kai ya kan keler ka babbe kertet ka umsau ka umsihan ka babbe kertet ken mau kam junek snem lanu ru Bat kat nang ya kisnem kala aban nang compare haka wilai bagi election MP ru kadau kalong bagi brew ka sambat soto ya kador tang election MDC MLA Henry wat ya election MP de nama kata kadau ngia yo sngau ki babun ki cigalang ki bedai bat kani ka kam jiet nau mikmat syaka yeng dor par parlimen sekretari India ka jing em ko jongi ka bangi je ko do barbor on la poye ka MP election bon sien ni set kam Ken Sting bon sien ngim jora kam simkhia namar bangi sngau ba ki MP ki ba nging kersan bon sien ngim je ko do ani kim juwan sekisno ki thau ka jongi Henry ngan ong ipi ba ki MP ka di kita ki nong elam ani kita ki sakri pat ba ki ban let banyesat ya ka kya ka shon ya ka jik ka jongi jong ka jela brokawai hapo parlimen hak te ka dorbar ba adelhi bat hapo ka central government kani ka de rapule kani kan support kani ka de ka kot ka bala tho ya ki mati ba ka parti NPP ka balaya lam ya ka sarkar nadu usnem ar hajar khatra mentan reus nem tam ki ai ki mati ba kani ka parti galale ba ki ai ki mati ki ba kani ka parti kalatrai nga don ba ka parti kongres nadu kasian menengkong bangajoy ngiladon ngilolong amilian ka primado ngiladon na ka government Henry hadin apa ya nujar ya kikam na switch no dan nga pai no syakani ke parti NPP ban ngai I ya ke jingkiu stat ke state ke jungi ya hoj bom ne ke parti ke ba don ka dong rim ka yeng na benta ki jai pari rot pat ba kan thop na do mangi bat wi ba don ka chate la menyi ban ngaru hoj mencoba ba ke di dan kongres te den saru kongres la jone perpi ban yi ka jingkiu jong KNPP hadin rajo nyisar mensuang job takargon KNPP Henry hadin rajo nyisar rai poy do kat prangun ban mata or pulai le poy do ar pendriungun tengai ba kajingla jong kinoilam joni parti khatam ni kilam kejela do mane menta Banagaliang jokinong elam hadin kajing yathir yatai hadin kajing bishar bin pebin kilai bet yai kong amprin lingdo banlong ikertong nagamenta kanig election MP ke Banwan ikong amprin kominong mikmat ila job sansin kenti nangte na po laim kra konsensi ilong isyakri pajba bayajan barki pajba bargaju por iwan nagalong yeng kebeladon benta kakam syakri pajba nadu ke por jai kepa jongi hangta sai henmen jongi badmenta hai kum ke sarkar MDA habangi pek ya kani ke sarkar ke balai alam da ke seng NPP menta la hendrius nem kinti ngilala pen pendep ya ke jingyat inti ke jongi kum ke sarkar
ngisau thu pakum gajalla ngilayai menta sanpu altali gisnem kamdei ka kam ka basuk ban supen kala kensan ye ki kam ki bala sateng baro sikata ban supen dep haipor ibakendiat barangit scam bakani kamdei tangka jingkran nagalyang ka jonga hendai ngangit scam ba pi kum ki pajba ru pi sakhi ya ka jingkala ha ki shnong ki thau ki jongpi banagalyang ka jong iru kum ka sarkar na kawai ka pol sa kawai pat sonai buram ye pi kum ki pajba ki bala ye trelang ringkat lang berga sarkar ban kentiu ya kan ka jalla ka jong i ha ki benta ki boper hendai watla ka sarkar hapo ka jalam jong ka parti NPP klale ye ki kam ki babun hendai penban ki jingken tho ki ba laipo chai laipo skit ka jing sha len them mau ka babun ha bai dei bat ka jing trei kam jo ka sarkar hoi ngem la ban len ka jing shisha ha ka jing long preo ko mangi jong mlong bo bet bo biang na dong shadong ki don ki jing duna hang ne hang tei bar kom ka sarkar na ka wei ka pol sha ka wei pat haba vi pe ya ka jing ya jong ka session hang tei hapo assembly ngiyo ngi sodon bok banagalyang ka jongi kum ka sarkar ngi doni gi nongelam ki bayaisha kum ka sarkar ngi jusngap ya kita ki jingai jingmot ki bayatei